Meghalaya Border puthak JCCPA pen Pherangke mai kangni lo thanthe pen puke ahok pusi Rong arat pen lamklar kipi Karbi Kurusar chingrum ahin pen havar keseng Phuloni long MMPPNA scheme MLA Bidyasing Engleng ahin pen kangpu Rong arat chingrum pen tovar kacheselam Karong Neliberta life thanmang phi samiri ni malin timungpi lesson ang ton berta arjupanita Pini JCCPA pen Meghalaya Border puthak ASDC Saihem Pialong Pherangke mai inipon Bangso hot alang litum pen kaning je ponke kidam tangar ni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dipuke bang hot Meghalaya Border lopen MOS 2021 along alam dona jahakan ke chidonu thekthepu aphuthak memorandum kipajir dona hot ethetheni alam kaning je puthak ningang samse alam thetame sodakpen jongpon Lasang si non kibang jing ni pai kroheniar ni tame dongkam mukam along sit in demonstration tame ini ponji buta klardak poninje Lasor ni Karbi rapen danglo Karbi along wike do tung an kachitong dun pen bangso jamek RD kipi dunji phamtame pachini pon Daldali pen bitala Pherangke Abraham ji soripo So thak bangke dunjini bangke block 1 and block 2 like hala solution like already like 51 border contribution so things it man suddenly block 1 block 2 ba concept masih ada noke concept ada onda तुम block 1 block 2 block 2 juga lah bangke concept masih ada bhavana nahi hai block 1 block 2 antara itu block itu lah itu chingrum block block itu ya lalu sebenarnya license sebenarnya politicalize so one claim no si non jong si block 1 and block 2 area pan jong si block ate dapakange ni man thane conceptually left to understand that the similar banke non to the so Meghalaya Border Assam and so border inna lokan te banke non the similar banke ni tum ke oppose give and take chokchi so pusi mai chokchi status quo status quo pun chedam chedam apa ini gila status quo pun chedam chedam onge government si ku police ku pun do thim na ko chedam chedam onge lo teno ke bang aggression na ara bang aggression lo bangga Meghalaya pura akromon koribo pare amar polo pura eku koribo nare what type of status quo itu এখানে যেহেতু আকৌ কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ লগতো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ক্ষমতা নাই অসম চৰকাৰৰ লগত আছে তাৰমানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ এইটো বল যাৰ ফলত নেকি চিফ মিনিষ্টাৰ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ ইয়াত পুলিচ ন পৰ্যাপ্ত দুনিয়াই তুমি থাকিল খুচি নিয়ে সংসে নিয়ে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা CM of Assam অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া তাৰালামিছলৈ আহিছিলে আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইমতে এপইণ্টমেণ্ট আমাক দিয়া হৈছে আৰু এইমতে আমি মেমৰেণ্ডাম আমি তেখেতক অৰ্পণ কৰিছোঁ মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পিছত মেমৰেণ্ডাম চকু দি চাই ফুৰিলে আৰু তেখেতে এইটোৱে কৈছে যে আপোনালোকে যদি কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে যদি কমিটি যেটো পীযুষ হাজৰিকাৰ দ্বাৰা গঠিত যে বাউণ্ডাৰীৰ যেটো কমিটি যে পৰ্যালোচনা কৰিব এইটো যদি আপোনালোকে কৈছে যে উইথড্ৰ কৰিব লাগে আমিতো কৈছোঁ উইথড্ৰ কৰিব লাগে যদি উইথড্ৰ যদি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কথা পাতিব নোৱাৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কি আপোনালোকে কথা পাতিব নিবিচাৰে নেকি তেনেকুৱা আমাক কুৱেশ্যন কৰিছে আমি কৈছোঁ যে অলৰেডি এইটো ইছ্যু আৰু নাই মেঘালয়ৰ লগত আৰু কথা নাই কথা পতাটো মই কৈছোঁ ইয়াত হল নাই কাৰণ এইটো 1951ত এইটো ৰিজল্ভ হৈ গৈছে থ্ৰু কমিশ্যন হেডেড বাই CS বোৰ্ড এটা DC আছিলে আৰু খাচীয়া মানুহ আছিলে CS বোৰ্ড আৰু তাৰ বোৰ্ড চাইডে এগ্ৰী কৰিছে বোৰ্ড চাইড কনচেণ্ট দিছে বোলে এইটোৱেই বাউণ্ডাৰী হ'ব আৰু থিৰাং কৰাৰ পিছত মাজে মাজে এইটো কথা ওলায় কিন্তু আফটাৰ 70 ইয়াৰ্ছ পিছত আজি আৰু উত্থাপন কৰিছে
যে অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত বোলে এই নামটি বোলে ক'তবা এই গোৱালপাৰা সাইডত এই বিভিন্ন জায়গাত আছিল এইবিলাক বৰ্ডাৰ ইস্যু আছিলে বুলি তেওঁলোকে কৈছে ইয়াৰ লগত কাৰ্বি আংলং ব্লক এণ্ড ব্লক 1 তেওঁলোকে সামৰি হেৰি কৰিছে টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চত আনিছে আমি কৈছোঁ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চত আনিব নালাগে কাৰ্বি আংলং বাদ দিটো আপোনালোকে কথা পাতক So memorandum long make border alam, Swami alam, border Pherangke so make MOS 2021 long kala dapat hak ini cuman kan ini dapat logo ala logo berarti walau sih siapa dapat si temen itu tuh cincin lo chief minister akan kita pulau si emang masih pulau masih Karbi Anglong stakeholders doang political party non political party student social cultural organization bukan hangai angga cincin dan kalau maksud chief minister kopi kosong alam mana lawan ke alam itu jadi dia boleh council of cincin kota ni council cincin boleh Duarboguri MSC constituency aro Haberong Pharong Signal Lekte LP School along Lo thanthe pin puke ahok kali Patumi Pherangke mai long Rong arat pen ke thanban ke Nikre pho pharman thanbang casual leave and shot School ke dobon lasi school boundary wall ta local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tok Bipen nang pisirak nang jiputa SMCMA phu Rajaning Tipen chuni report Hanboka pen Bertalife Pherangke Robinson killing report Ningkan surihini ra ningkan ningkoi pensi master nang join chenglang la so Pherangke master be la si peneng pen ningkan pli running lo la si ningkan pli yang bong pen ningkan hini ke corona mate covid-19 si chodet lo school college anta awedat lo la pen non ningkan si bangke la pu school running boy lo ke dam tang gonur sot setame la so school pati lo la si soda ka bangke school kan hap check mate ka bang wedet alam bang la lo je lut han bang abang alang li isoken mate ajutang doko ka join department pen nikre pho afarman suti ke chohang do asi bla bangso suti ke chohang ateng pen pini tarik trokan bangge mate ni phai trokan bangge alang li ki jut lo lasi mu hoptang bong pen si school than pa mi pu mate amastor bang pu sinili phandanang chichak lo lasi la bangso alam bangge nilihin pen sitame lamklar pidun lo la pen anpar sitame la bangso high school lo jitu central scheme JJM pen isi ringwell mate langejun avar try kipi do sitame komamian ne lake education department afanda tuning ril sar afanda tuning rilo yam sar afanda la pen anpar sitame PhD department afan sitame niliki pudami bang ke la bangso high school men pen ko apak le kamlong sitame prabjin pen ang patangi fansi nilihin pen tuning rilo piniani sitame thangnat ta lada ka thek long belang la bang so school long jitu jeje ma ahin pen mate central scheme pen nang pilang jun abar sai ke thangnat ta bela so school signal like school tikim da na ning kan da lo ke no ke no lo la se repairing nang pinangi nang pite pusi chuning ri lo sa la se dang ri hin pen ta dang rap tha ban viwa ta prap yin pen nang pi sonte be par lo du san yam phan char tok bi phan chuning ri lo Karbi nimrokom nang plangsi jutang non pupa the anga thepi dei ponsi Karbi aron bare matung pen phisar phusar ajutang non puta rimpon bomla Phisar phusar angthun ben kirimpon bom mate Karbi aron bare majutang kabirtia tumdo an patumi lakha troksi kopili constituency ki parlo langmi pi amang LP school pathu klamlo Karbi Kurusar chingrum amaya hinpen havar amai ke sing pon amaya lo KKCMA phu dhon sing teron pensi me churi pon amaya long monpeng alohi sar po MSC long bison be chitongdun amaya long local MSC pawan ke rai chandrahun be sing tiso baburam rong phar chandra sing tiso har sing be lapen monpeng ke theding atum chitongdun pen RD chipidurin tin bangso mai long KKCA langmi pi amang aro atum langmi pi amang along kachingthur amowar cyclong je phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan panongsi local MSC pawan KR rai lapen MSC long bison be atum ariding pinpura lo pajurpon lapen bangso mai long local MSC pawan KR rai pen lamchak chichak tekang alam theke KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan ke panong pona pinpura lo along kiripon alam anaphuthak ame thang pen matsi CEM along chingwai ponpo
la pen chunwek ji pusi lam chak chak tekang labang solong man pen alohi long bison be pen kaning je pon ke KKCA atum East West Karbi Anglong along Hongharia atum Pachanji Akimang along Kaikita Chirap Chito Dunji Pusi Ningjipon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar Kachurap Dun Baithalang Sopen Rajiv Hansi report Makin mang manggalai lo iltum Karbi akai itu mana ha pirke langrapen Karbi kapiu asupenak empu mukrang peda senja pencenglok longri longpat han thili aje ngaroy lapen inglong arlok apan si arnam kitin ceklo rechuar ni recho arpan sir ke bajor sir ke kim kerang arnam apan nil tum chiting ni une cengsi makang thur pencenglok ke cengsi lo lamang thur dat penil tum se arkle sai deng phelo se arkle ha sai ke deng bu munu kanta yanang than ba melo mesen lam parata tum se arkle dat penke KCCPA Karbi Kurusar chingrum Amei pen tum khadu go be ang Mei ang deng klempon bong e mane bong mayor nam pohorme bong mayor nam gipu bong chin bong mayor nam gipu lan same klem dhailo asinon kecheng pon lasu bong chin nam pudet pen bang kemei cheng pon lunang pen si mei cheng pon towar ta isi kenang sot nailo towar dong si ave pute kidam ke wang kisong kasik sakdo sonsi patimi porphai kera chiti malom Phuloni hitia dun Phuloni hiti pen kurna kiling arong an 1.5 km towar mate mukhya mantri pakipat nirmana chani askim patumi MLA Bidyasing Engleng ahin pen impupon lo lapen towar sai klempon jia bang mate contractor Kuldip Bora ahin pen si klempon po towar bang chiklo jon yang bong si patang pon po puta MLA ahin pen injipon bang sokang polong alohim man pen kachitong dun EM kangbura kiling Phuloni Town Committee Chairman Moja Singh Rong hang lapen penangatung chitong dun Phuloni pen pinchong rong pi report Nijang Karbi Anglong Chintong constituency ki parlo badlok tiron arong rong isi ke sokyun e hut mesen pen towar kachehelat long je phanpura rong isi rat thurpak pen towar kacheselam ponrenti pini labang so towar kacheselam ponalong kadoka ve rong isi rat do an sitami chitong pet pen si selam ponlo badlok tiron arong arara prang pen sitami kisung ke photek tiklo lasi non pen ke Karbi Anglong along ki theki dinga tum sitami nang rapon bek nang jipusi choning ripon rinti lapen local mesi avijit kro phan sitami black topping atowar kali sitami mesen pen chehelat me chita towar mesen pen nang selam pipon bek nang jipusi badlok tirona rong arat pen choning ripon rinti wothalang soben bertelai Pherangke Rajiv Hansi report pini berta bangki lapang se kangton poniglo lai bomtha bertelai